Abusuafo eye arehosem a esi nano ewo nsu atre abra eye kotoko fan baako nana pole ye wo ne sekan ewo honom eje ne nkwa efri ne nsem yewura Akuffo Dampare IGP enso ene ne management se omo ntimi ntina asem ne so omo hya se ye nhwemu ama ye nyina ye hu se ya chi nipa ba miensa bi mu aye toto ma na omo so ye investigations se na be ya ode nokre ebeto baby a nokre no esese eda ohwe video ya etwagu ya yewura IGP ene eye ne nkrofo ne dom ena omo ko eye Asante Kotoko omo secretariat wo Kumase na omo ko na se omo ni management nso akwa akotena se na ensem bi omo nimfa eye krache ne wuo ne ho no omo akwa akotwetwe ho enkomo. So Nana, on behalf of the entirety of the Ghana Police Service, from the constable to the highest rank, we want to use this opportunity through you to my grandfather, Kotoko, and the entirety of the Kotoko family. We wish you our best of condolences. But when we get to the family, the few words that we have for them to, we will put it out there. But for sure, be aware that we'll do whatever it is to get to the bottom of this matter, especially with the help that's going to come from you in terms of eyewitnesses. As we reported yesterday, we issued a statement we issued. We've arrested 3 people so far. They are still being interrogated, and it will lead to some arrests, and some of them, based on the evidence we get, may not be people of interest now. But prima facie, we have something to move on. But as we keep weighing the evidence, we keep also looking at the case. We also send a special team also from Accra, including DNA experts, to also go and see to it that the investigation is thorough. O hwe video no so twagu ya na se omukodru ho no na yewura Dampare oma onene dom akwa abane ma omakonya na chese omo hia se so omo di nkomo na omo nso omo management ndi oda oma no eye nana apenkra akwasi awua ona eda oma no na chese omo court na ase etoato adwen se dabi omo ntina se ma obi emfa mra nhye ne nsam na sebi obi de hye ye nkuni mfiri ate asefo asase so because ohwe bra na oyo obi a na ni je Kotoko ho na ni je ho oye die hard fan ena ade na ni je ho no enso ena ehwa na yakwa akwaje ne nkwa ede afri ni nsam to omkodi nkomo we na chese onu omu nyina efri ho na omkopie mu ewo yewura ye nua be ma na pole na busua fie na okodu ha areho asefem hwese ne okunani ba o sunde ne nsa buru ne yam ne kokoso na baatan so eye na pole ma me hwesu ma me isu o se na ni da so nyina no na ni da so nyina no timse ma me na nkasa ase wakasa wa tu ne ba ne fo afa eye ade a ne ba ne ye so be friends football yi ho wode na kasa bebira na se obi ankan anhyem anaso obi ansusu da se ade bi se ebe wa ebeto krache no wo ne kwan so anaso betwa ne nkwan na so ama me ni su Dampare aha gene ka chense onka na koma nto ne yem no ono nso ne one na adwumayefo team no kwan bi a ombefa so na omodi yie ato yie na obi biara owo ne nsa ehye eye na pole wuo ni mu bibia no mpakro no ye de emra adi no enyi nim se anyensen enya asem ketwa sebi se uyem kura hawo na ukọ na o chima aya hwese ne yesitie na obanyensen emu yemfa ne sa afi 9 months almost 1 year 9 months muntesutie yare hospital na obekọ na mre kura beso abekọ akọ wo na nye umfa ne ahogono so
na nyame beso ye wasundua wo ba hwe na mana bedru ba bi e wo se anka won so ohwew ba tan bia ni ho a opeso osie ne ba tan bia ni ho a opeso osie ne ba na emom omode ne se nka agya ye wo ma osin fifiri a na nka won so wa hwe omo ama omo sen tutu onmom na ohwe se bia ka ne ba ne besie no because we are branded na oyobi an ho ani kapa ne videos bebre hwe se de one ne makore di ago ne yere ne ade ne magina gina nanim na ese are ho pa titum se abusuafo ni nyina obia ne tutu aka ne nsem a chese e are ho sem ye IGP so ne dom kodru ho no timi se omo so je omo fel so because ye nim se IGP papa no onna oye adwuma pa obo adwuma gidi na se wa ba se o de bibi mre hye won nsem aya ade bia no onfa ho enchew na ne eye IGP ene ne dom ekopie mu ewo eye nana pole ebusua fie no ne ekoso ewo ho no Mama ya kwa ide mami enyambo mi program no ka jira san wa soro ni na abusuafo mesro se won follow ya Adaroma aha eye Old Burger TV na Old Burger TV follow yen subscribe na share fama afoforo se ne be ya video bi aye de betum no onso benya bi ahwe na emom aya yenya ahwe yie because pole ekwe okwe okra na yire se okwa aba ohwe videos ni bia na yire ne se no se okra ne se okwa aba ene so okoya wa ma medru ntine se enyina ye na ma wo se ye ya ahwe yie aha ye ahwe yie ofum obi nso a na wa pa ne chew ti kudi bi se asem okoka ye ne ho nti na ama na basa no de obi antimi nkire ana se nipa na oye ne sa nso dia na oje free no comment section of adwen nkire eto ho efamaye Old Burger TV ni wo be hu ye wo YouTube Facebook na Facebook TikTok